Hey, uyazi ukuthi phakathi kwabangani bakho bebonke ukhona lo yedwa mhlawumbe lo wena umthanda kakhulu okuvele kutholakala ukuthi uyakuphika mengabe nabangani bakhe. Ukuphika ngalendlela ukuthi uzadinwe mengabe bembelesela. Baze bamdelele ngakho mabeke bathi yami ngani kasibani adinwe angaduba ngisho utshwala efaka imali yakhe uhlanganiselwa dube ngisho inyama eshisa nyama kudliwa ahambe ecasulo ukuthi bambelesela ngalento yokuthi umngani wakho. Kulowo mzuzu uthola ukuthi nawe ngapha uhlahlala lokubuka iwasho lokusitshela ukuthi hey isikhathi sesizongishaya kusafanele ngihambe ngiyobheka umngani wami kanti naye ngale uyakuphika. Lo mngani ongathola ukuthi uma yena nabangani bakhe akakhulumi kahle wena uyahamba uye kuye umtshela izinto zakho umtshele ngisho imfihlo zakho umbikele izinkinga zakini otshela ukuthi yena mengale uvela abuze kubangani bakhe athi angimazi lo mehla lezo ngitshela izinto zakho usuketha ngenzeni mina ngaze ngabe uyotshela abangani bakhe ukuthi uyazi kuyenzeka uyitshela ukuthi wena umngani nomuntu kanti yena akakubalile listini yabangani ukuthatha ukuthi nijwayelene ngoba kulento engikhuluma ngayo ungathola ukuthi lo muntu usuke ngekho wrong ngokwakho ukubona akakakuthathi noma akakuthathi njengomngani ucabanga nje ukuthi unijwayelene nje ngoba kukhona vele abantu abanjalo ongathi nje ngokujwayelana nje nomuntu amnika inamba yakhe nabe nenamba yakhe nifonelana izikhathi ezimbalwa noma mhlambe nanibonana endaweni ethile bese ehambe eyibiza ngomngani wakho. Manje uthola ukuthi ke ngala wena uthi umngani wakhe yena ngala uyakuphika ukuthi umngani wakhe. Uthola ukuthi uyozubone mhla kwenzeka izinto ukuthi ayi lo muntu ngisho kushoniwe kuba kangitsheli mina kayixoxi ngize sengizwa ngabantu abasemaceleni ukuthi hawu uyazi kushoniwe kuba kamngani wakho. Okuwesike uvela uzwe ngabantu bekutshela ukuthi hayibo manje emshadweni kamngani wakho kuxokwani kuthini ukhala of the day uthuke wena uthi umngani wami uyashada athi uyashada umngani wakho sekubekwe ngisho idate usuku oluthile uthona kaza kuxoxele bonke abantu abangani bakhe bangempela bafakiwe emaplanini bayazi nabangekho ohlelweni kodwa sebetsheliwe wabangenela door to door ehambe batshela ukuthi bafowethu ngedate ethile ngiyashada noma ngihambisa izibizo noma ngizolotsholwa noma in kodwa uthola ukuthi wena ngala umile uthi umbiza ngomngani wakho bayabona lento igcina isiyenza wena ube njengomuntu omubi onamanga ikwenza umuntu othandayo ukuqhaksa othanda ukuhamba uyimix uyifaka kubantu ukuthi uyazi ukuthi empilweni kwesinye isikhathi kuyafuneka ukuthi ke sifunde ukuhlukanisa phakathi kokujwayelana nobungani ngoba ukhona umuntu ongathola ukuthi nibonana njalo but ukubonana kwenu njalo nokuxoxa kwenu akukho ezingeni lobungani yena usakuregada as umuntu ajwayelene naye mhlawumbe nikhule ndawonye mhlawumbe nihlala ndawonye mhlawumbe nigibela ibhasi eyodwa mhlawumbe nisebenza ndawonye but still lokho kungakwenza umngani kuyena. Uthola ukuthi omunye kulento kuyenzeka uthola ukuthi niyibona abangani it's just that yena akakwazi ukuappreciate noma mhlawumbe akalinayo understanding ephelele ukuthi umngani umuntu onjani mhlawumbe uthola ukuthi uhlobo lomuntu okhule engenabo abangani kwase kuthi empilweni yakhe noma esemthola umngani wayeseyahluleka ukubona wahluleka ukuthi amamukele amthatha ambeke kwiposition yobungani that's why ahambe kuphika. Uthola ukuthi omunye ukuphika ngoba wena uyona lento yena ayiyona ngoba ukhona omunye umuntu ongamsondeza kumenza umngani but uthola abantu abasemaceleni bayabona ukuthi uyazi ukuthi usibani ayikho combination enhle phakathi kwabo nosibani ngoba uyazi ukuthi ungathi amanzi namafutha ngithi mina uyazi yini ukuthi phakathi kwalabo abantu ababiza ngabangani mhlawumbe ukhona oyedwa okuphikayo yena ukhona ongafuni ukuyizwa indaba yakho ukuthi umngani njalo wena mawumfonela noma njalo mawumtshela amaplan akho ufana nomuntu ombangela isicefe ukuthi ayikho indlela ongake wenze ngayo ubheke phakathi kwalabo abantu ophila nabo ukuthi ngempela babangani bangempela noma nijwayelene nje mhlawumbe nalokho kungakulekelela ukuthi ubazi abantu abangani bakho ubazi nojwayelana nabo ubazi nokho mhlawumbe kungenzeka ukuthi kunezinto zakhe eziserious
oyixoxayo kulabantu othi abangani bakho uyithole seyiputshukile sezaziwa umphakathi wonke bese usola bona kanti mhlawumbe iphutha likuwena utshela abantu abarong yingoba uwena bathathe wababeka kuyiposition errong yokubabiza ngabangani kanti ababona abangani amalunga nje omphakathi enijwayelene nawo. Bethaya abanye be-end up bethathelana iy'ntombi abanye bethathelana amadoda besithi umngani wami ubest friend wangithathela kanti mhlawumbe lo muntu wayengakaze from the word go abe umngani wakho nani jwayelene nje wena wamthatha wamfaka enhlizweni wambeka endaweni especial kanti yena akakuthathi njengomuntu ngoba izinga lobungani liyanyuka lize kufike ekutheni uzwa abantu sethu senjengomfowethu senjengodadewenu uthola ukuthi uwe omthathe wambeka lapho yena akekho lapho uma ungaba nento enhle angazama ngakho konke okusemandleni ukuyithatha ibuye ngakuye kujike futhi kungabe ibhlungu ndawo sithi noma sesikududuza sithi hayi miyeke kanje ziyobuya induku ngelinye ilanga ivele ingabuyi ngoba vele wawuvele kwenziwa umuntu oyiphilayo leyo mpilo ekugcineni mhlawumbe othola ukuthi thina fune sisole wena ngephutho walenza lokuhamba usondeza abantu babiza ngabangani bebe bengeyibona abangani. Asiyeke lento ngoba asiyeke ngoba mhlawumbe ayiyenzi sense.